Liphumile igama engwenyameni yamaNdebele lokuthi umnyanya wakwamjekejeke namna kanje ukhona. Igama lizwakale ngomkhulumeli wengwenyama umntwanenkosi uMavula Mabhena nabe kakhulumisana noComfort Masombuka. Asizwe bona ikhambe njani inkulumo. Nangambala Cedric mina kwethu siyathokoza mbala sivakatshelwe ngebesigodlweni namhlanje ukhona umntwanenkosi uMavula Mabhena la studio sethu sendaba. Umntwanenkosi siyakwamukela endabeni zesindebele lapha kwa SABC1. Ngithokoze baba Masombuka, ngilotshise ababukeli bakho emakhaya, ngilotshise indlovenduna ingwenyama sitshaba samaNdebele ngithi bayede ngwenyama. Aha, sithokoze sivakatshelwe ngebesigodlweni namhlanje ingahana umntwanenkosi njengesigijimi sengwenyama uMakhosoke wesibili usiphatheleni namhlanje emalungana nomnyanya komjekejeke. Sithokoze mhathi ngokuthunya ingwenyama yesitshaba samaNdebele uMakhosoke kaMpongo uthi mangize ngizokwazisa isitshaba bonyana umnyaka komjekejeke ukhona nonyaka lo mhlane amalanga alikhomba kuNtaka bonke abantu amakhosi amakhosana nenchaba zonke ziyamenywa bona zizokuhlangela indlovenduna. Umnyanya wona ngokwakuhlanganisa ama-46 ukhona kodwana ingwenyama yesitshaba samaNdebele ngiyo ehlanganisa iminyaka ema-40 ikhanyisele isitshaba samaNdebele. Umntwanenkosi njengoba nalomnyanya ubonakala ngathi kuzokuba ngomkhulu nonyaka nje ngiziphi mhlawumbe intatanyiso ezingalindeleka kulomnyanya? Mhathi silindele umbuso weSouth Africa ukuthi ufike imemo ziphumile eziya eofisini laka president no deputy president abongqongqotshe abo premier beGauteng neMpumalanga abo mayor buzo zonke amadorobho sicabanga ukuthi bangafika nonyaka lo siyacabanga ukuthi bazokufika inkosi yeZambia nababuya eUS imemo ziphumile mhathi siyacabanga ukuthi ngobudlelwane labo esesinabo baza kufika bazosivakatshela mhathi bazosisekela eminyanyeni. Umntwanenkosi njengombana isitshaba samaNdebele sinabile begodu sisendaweni ezimaqalanga sibala indawo ezifana neLimpopo bokwadlawulale sibala boBelfast emakhazeni boMacharodorp singabala indawo ezifana naboDelmas naboSekhunda mhlawumnye ngehlangothini lenthuthi njame njani kulelo hlangothi ngoba kunesililo mhlawumnye abantu ayebaveza ukuthi bahlayelelwa zinthuthi zokufika lapho. Mhathi asithokoze umbuzo omuhle khulu masiveze bona masiza enthuthini mhathi asikhumbuze isitshaba ukuthi njengesigodlo siyasekelwa endabeni yenthuthi vale sifune ukuthi wonke umuntu aphumelele abe khona mara ngokubana inthuthi zethu ziba limited siye saqela mhathi ukuthi bonke abantu bafuna ukuza emnyanyeni lo abaye emakhosaneni noma kuma coordinator bayokubhalisa kuzothi labe babhalisile komhathi la sokhona ukufika khona ngilabe sokhona ukubanikela inthuthi zijame njani indlela ukukhambeka mhathi unyaka lo zingcono khulu kunonyaka opheleleko ziyakhambeka siqale ukuthi umbuso uzofaka isandla ukuthi zilungiswe uhulahula lapha nalapha. Ngibaphi mhlawumnye abavuma abazabe banandisa lapho kafitshazana mhlawumnye babili bathathu nje? Sino uDokotela uNothembi uzoba khona, uKhuligasa uzoba khona, uZodwa Mabhena uzoba khona banenge mhathi. Aha, umntwanenkosi uMavula Mabhena ovela lapha ke esigodlweni sesitshaba samaNdebele omlomo wengwenyama uMakhosoke wesibili kanti ke umnyanya uyokubanjelwa eValmansdal komjekejeke ngapha ngehlagweni Mpumalanga yePitori khona la eGauteng amalanga nakalikhomba enyangeni kaNtaka. Ngibuyela kuwe Cedric lapho studio ungaraga.